The louder the better, really. Look at that, just pull it down. Smile. Much better. Down the Less front, echo on the and all floor. that. Close to the Is stage. that running? Oh well, stay in the front. See? What would be good would be to have two up the front and then swing it for the speakers and swing it back in for the anything on the stage. So what, all the mics up the front? Oh no, you could have two up front that you turn back and forward. If somebody stands up close to one of those, turn it back to them. Then turn it up for the scene. As long as these people remember to turn it down while they're being adjusted. We've got Word? oh what, that's easy, that's good, yeah. 7 4 and back in. I never heard you make a comment. It's much better to have the mics close to the performers if it's like for kids. Have that up close and just get a nice clean signal when they adjust. And when they start the hooker boogies up this end, The stage. like the manuhiri, so we just whip the mic around this way and hopefully pick it up and push it up. I come in at 3 minutes. Okay, dokie. Flick it on. Just Don't come too close. Good luck. last time saying Oh, Oh yeah, just this end. was it a green thing over there? Definitely. Oh, you're supposed to use these things here, but it's too slow. Oh, this cheaty thing. instead of telling One of these. What was that thing on top? The time or something? Yeah. Crack! Nah. Who's this man? You know this man? I don't know this man. Is this running or what? Yeah, it is. It's got record in the corner. It's cool, yeah. Oh God! Watch out! Watch out! No, no, no! Ooh, ooh. Go away! Leave me alone. What is like so if you try some zoom outs from down there, you know? And they're good.
tahi tono kia mahara ti tō tātou matu nui tirangi. Nā reira ka tuku mamui me te kia i te niwa. Mamui me te kia koe mua muaha manaki tangato i a mātou. O iara i a mātou tai ora mai mātou i tēnei rā. O rere te matua ko koe tono he mua he muri a mātou i a mātou mai ka toa. Koe anō ke whakahi a mātou ke mai krori e kore te a mātou mai ka toa. Nē tīma te he mea mai, he mea whakoti roti a. Ia ki tono mātou ki te ora tono te mea e ata whai tēne e koe. I kai tuki tō tātou ari ki a. O rere haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai tōtou kuhutu. O tēnā moka. Oia. Tēnā moka. Ati rua, whanau a rua. Ati uawa koutou. Kia koe roto rea o Ikurangi tātou e tau. Koutou. Whai ki mai nei hara whini. Reira hara mai tōku koutou. Kai toki o tātou mata. Nā mate ke nui a koutou. Nā mea tāre no ke tangi hea. Nā mea o koutou kāre e tai. Nā mea hoki ki nui a mātou. O whai ti mai kuni tēnei rā. O reira. O tangi hea e tātou. Tēnei hao. Reira tēnā tonu koutou. Ega te kaupapa o tēnei rā e whai ti mai e tātou i mōia ka mōnga tēnei. Reira, nohe ko kore o tēnei wā. Kia ora koutou. Kia ora koutou. Tēnā u tātou mai. Tēnā u tātou i kai. Whai ti mai tātou i ni. Nā ki mai tātou mai tēnei. Whai ti rā e kōrero.
Haere pera ki ko ko mai tapiti a pene mai ki ko a tēnā tātou e whakamomori ke tūhoki tēnei wānanga e maumaharana kia tāpirana so tātou taumātua tēnei wā. Me te mohe o te kaipuka ua ngā huihuinga mai i tētahi moka o te rohe. A ko koutou ko tātou i tēnei wā e hāpai ana i tēnei kaupapa. A Ngāti Porou, ngā mea kei kone, ngā mea kārei kone. A tēnā hoki tātou i te tau tuarua o te kamanatanga o tō tātou kuna. Nei tātou i tēnei rā e hākari i ana e nā. Tō reira o tēnei wā e ngā mātua ngā tīpuna, ngā tuākana e ngā tuāhi. Tau
niwi. Nā reire tua ke i te whai tiake. Whatakotoa ke te ngā kōkō. Hei kōrero reo tanga mā tātou te rāngi. Tīmata mai, i roto i te kaupapa o ngā ngata lectures ne mo tēnei tau. Kia o kāro ana mo te tau e tū mai nei. O te tau e tū mai nei, kai i moia tātou, te tau whakaratanga, te hainatanga o te Teacher Waitara. Ka rei, tīmata mai i te kāretia ngā kōrero o te tiri. Nā i rua i whakapapako, meki nāni whakapapako te tāhu o ngā kōrero. O tira, i tīmata mai. I rei. Nāna i kōrero te wāhanga i mua te hainatanga o te Teacher Waitara. Heke no mai o te Pākehā ki mai te whakapendua. Storm is getting on my goat. Kōrero te wāhanga o ngā te noha a te Māori o te Pākehā i te rau. Nā ka tae mai ko te tau, te Pāteka. Nā, eki, mai hoka ngā kōrero a tāku o te rau wāhanga o te Tiriti Re. Maha ke noa mātou kōrero, utu mai a tātou tei tamariki, ngā me hoki mai roto o muri iku, ngā me i ākarana, ngā me o waho te proeta, kai te whenua no ana. Hoki mai nei wā kaina, i te aha. I te whaiti ana kōrero i rua i te tūmara hau. Tūmara hau. Te rā ronga. Tā rātou tiro i roto i ngā tikanga, ngā whakahaere o te ao Pākehā. Pēnei nei, ka mauria te ronga ara. Ka ata tirohia, ka wete kia ngā huatanga kai roto i te ronga i te rapa. Hea te taonga kai roto i te ronga ara. Eo rai te tangata. Anā, ko tāna whakatau. Pēnei nā, te rāra. Engari, kai roto i te ronga rā, e tahi taonga he ronga atunu, he wete mai ngā raru, ngā pirau kai roto i te tinana tangata, horoi, kia tiki. Koira te whakatau. Anā, te mea tāhua i roto i te rā, ka rungo atu i a koro kōrero mai i roto, i te whānau atu kai riora, kōrero mai na ngā kōrero te wā. Koine te tāhua te taonga. Engari roto i te rā tuarua, o ngā tino kōrero, o ngā kōrero a tātou maiti. Ane, a maipo a pēkiro nebia. Nāni no mai, te koroa. Koe, rei, mea hoki mai kai. Engari, ko tāna, ko te atāhu ana kōrero, ko te ngā wari, ko takoto mai ngā kōrero, te ao Māori, te mana Māori, ki raro i kui. Engari, o te kupu e maura i roto i te tātaritanga mai a te Inangaro Māori, te kāwanata. Nā kai te mohio tātou e maha ngā reo, ngā huatanga o roto i te reo Pākehā, ngā kupu kai roto i te reo Māori. Koina te kāwanatanga, e ai ki te reo Pākehā, o te tōna tikanga te kupu nei governance. E rere ke te kāwanatanga.
There you go. National Library there, the Turnbull Library there. Haere putuana te nā me te kōrero angai. Haere putuana ngā kōrero angai puto. Vai ki I haro mai nei, roto ngāti mune puto. Te whakatō haere I tēnā whakaro e ngā taonga. Mo ngā taonga kei roto o te Turnbull Library te whakatō. Ko te hau o te ngātau, ke whakahukia mai e ngā taonga. Mōroto I te whare wānanga te kōrero nei tātou. Te awa ngā. Amtuni da tamo, sua kamera. Kai ro wasi mutu ko wara ke ya ko radam. Nare re tu no ka itini wa tama ji ya ke mi ya te chichi. Ati ko re ke te chichi ro to te wa hanga ro ko ro. Nga ho tang weri put. Te to ba ko ya ho tang ko ra ta to moni. E mi. Mutu ati te. Ani je na ke. Viro time bo ya. Ega I tāma ti koe ke te mihi ake o koe mo te hunga no mo a kōrero. Rotorani te National Library. Mai rā nora I kōrero hea I tāma tō whakahautanga ki a whakahaeritanga o tang kōrero. O ngā ngata le he takotoranga. Koe ra mō ngā hutanga. No blupukāni. Yahweh ki Yahweh. Whakawhai ki iro te library. O ngata. Ke roto ni tātou huriani te niwa. Ārā e mea rā te korou. Ngō ngā huatanga koe ro tō tina. A group of people went out the back and they started setting up the court at the back of the that the Māori people have the highest authority over the seas. And the Māori Fishing Act says that nothing in the fishing should saying that there's nothing to say what our Māori fishing rights are, so they're making us prove it. They're making us find all the... You know, I think that they should have to prove that thousands of years ago, hundreds of years ago, how wonderful Ngāti Porou is. In fact, right throughout the Motu, they know how wonderful Ngāti Porou is. They're well hated too. They don't use those words. Right from the time, you know, Maui fished up Aotearoa, I imagine we've been celebrating being Ngāti Porou, and we'll carry on to celebrate being Ngāti Porou year after year, who in their intelligence and their infinite wisdom came up with the treaty of, set the foundation. Some of them cut their moko so their mauri would flow into of our tipuna on the mana of the Māori version of the treaty. And that is why we wanted to wear the black harp and to mourn for all our people who have died, for all our people who have suffered because of this. Loss. Because before,
our people could do, like Paikia was able to call up the whales to come and help him when Ruatapu was going to drown him. That we haven't got today. And the other important point that was missed at next year, national and international press will be here. Wearing a black armband. One of the things, 20 of our finest men and tattoo their kuaha. They won't be thinking about how the treaties be trampled on. And Ngāti Porou should marry us. They should be for us. Especially since they are. I wasn't at the Kaimātua session. Rongo Wirapa took these notes for the Kaimātua session. And many issues were discussed and endorsed, like Ngāti Porou-tanga and our rangatiratanga, the significance of the Māori version of the treaty, and the key point was the intelligence of our tipuna and their infinite wisdom. There's a total agreement that on iwi kōtahitanga, that Ngāti Porou have to get themselves together, come together. And on and on the other side, we all vehicle to speak for the future of Ngāti Porou people. And there was an endorsement of Ngāti Porou mana motuhake. Perhaps others would like to elaborate on those points. Nō reira, kia ora tātou katoa. Short and the lunch.
ngā koutou katoa, mai ngā kaumātua, ki ngā rangatahi, ki o tātou mokopuna. Ki ngā manuhini, tēnā koutou katoa. Ko kutu katoa ngā kōrero, mo tēnei wiki, kōrero nui, ka kite anō i a koutou katoa. Te tau e heke mai nei. Nā reira, kia ora koutou katoa. E whakamihi atu kia tata katoa. Hoi nora, tūtautoko au i ngā mihi, mihi tia mai e tēnā o tātou. Nā reira, kia ora tata katoa. Perhaps I should identify also my double agent capacity, and perhaps I should speak from my Ngāti Kanohi. So KD, having said that, I would, Tamati, I'd like to say thank you very much to the party who did manage to visit Komara yesterday, and also to have a look and to inspect our taonga that lies there. I would like all of us to realise that whilst we were there, we did realise it was certainly acknowledged the expertise of Greg himself. And having said that, he would be the equivalent of an engineering consultant in an engineering company. And because of that, this is the vast knowledge and skill that he does have. I want us all to realise that there is a very tough taonga there, and that we all need to be looking in the future of this canoe. Greg did ask us to mention the fact that we ought to be looking at a name for that canoe. And I don't know, one or two ideas have already surfaced in that, to that extent. And I don't know whether Te Anini Ki Waitangi is something that is appropriate for that task. But however, it's certainly something that we need to be thinking about. I would like to acknowledge all the issues that have been addressed at Hinarupe,
at Pakirikiri, and also the conclusion of those ideas that have been addressed this afternoon, including the Wharewana concept and everything else that goes with it. For me, I think the greatest thing about the Ngata lectures, one, it is such a blessing to see the kaumātua and rangatahi working in closer and closer together. Secondly, for me, I think that it has given us as Ngāti Kro an awareness to look at the issues that have been addressed and to realise the string, so that when we come together next year, we can say, oh, wa ea te rā wawata, wa ea te rā wawata, me te raunga tātou ki whai naine. Wai nora, I runga I ene o ngā whakaro, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Mo te taha, te runanga o Paikea. Hei a te rā wiki, me te wānanga te wikai. Tēnā pēr māpue whakatakato te kaupapa nei, ke whakatūhono hono ai, te runanga o Ngāti Kro, te runanga o Paikea. Hei kōrero hea e te iwi, ka reira koe nei taku kōrero ki a tātou katoa. Kaua e whamamai ki au ki a māo katawa. Kaua e whamamai te iwi kāinga o Ngāti Kanohi. Hei te wā koea, ana, ka whakatika ai, ke whakakotahi ai tātou katoa, mānaro o Ngāti Kro whānui.